radila. Videla sam mamu kako kako se zove oni žene stavljaju dole, ne tampo, nego onako šivasto i onda je plastično, irigator, što se ispire dole kamilicom. I videla sam jednu mamu, kada sam imala 9 godina. Videla sam, ne lažem se, 12 godina sam imala, 12 videla sam mamu kako se irigatorom... Sedi, Miki! Videla sam mamu kako se kamilicom i tom irigatorom pere dole. Skuvala ja kamilicu, uzela i gurnula skroz u plastično štive, dole pupisa. I kada je krv počela da šljuški, i tako sam skula nevinost, eto, ta